Bea Johnson, influencerka iz Kalifornije, koja godinama uči stanovnike preko 45 zemalja kako da poboljšaju kvalitet života, ali i životne okoline smanjujući količine otpada. U tom procesu važno je, kaže, usvojiti određena pravila. Prvo je da odbacite ono što vam nije potrebno. Drugo, da smanjite količinu onoga što vam je potrebno. Treće je da ponovo koristite iskorišćeno. Četvrto je da reciklirate i konačno peto i posljednje da shvatite značaj procesa razlaganja otpada. Od velikog broja savjeta koji se mogu čuti na njenim predavanjima izdvaja jedan, kako ga naziva, zlatni. Naučite da kažete ne. To važi za sve proizvode za jednokratnu upotrebu. Problem otpada tretira se drugačije od zemlje do zemlje. U zemlji u kojoj ja živim, pitanje je količine otpada koje se stvara. U drugim dijelovima svijeta, na primjer u visoko razvijenim zemljama, barijeru predstavlja veoma mali broj proizvoda koji se mogu generisati. Crna Gora je negdje između. Iz nevladine organizacije Zero Waste Montenegro kažu da veliki broj ljudi želi da započne takav stil života, ali da ne zna kako. Građani Crne Gore tvrde njenim dolaskom dobit će mnogo. Naći će možda neki izlaz iz konzumerizma u koji smo svi nekako upali i način da se živi nekim minimalističkim stilom života koji je vrlo dobar i za životnu sredinu, i za naš budžet, ali i za kvalitet života. Događaj je podržalo i Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Problem otpada jeste zajednički problem svih nas, te stoga i rješenje istoga mora doći kroz angažman svakog pojedinca, institucije i sistema u cjelini. Ali i Nacionalna turistička organizacija. Nacionalna turistička organizacija ovom prilikom želi da podrži aktivnosti nevladinih organizacija koji žele na jedan edukativan način da prije svega građanima Crne Gore približe i pokažu značaj smanjenja stvaranja, da kažemo, otpada, imajući u vidu i činjenicu da i gosti koji dolaze u Crnu Goru su sve više ekološki osviješćeni gosti. Organizatori događaja saglasni su u jednom. Edukacija o smanjenju otpada najvažniji je dio procesa razvijanja svijesti kod građana.